Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ketemu lagi dengan channel Mas Yanto. Welcome to back channel Mas Yanto. Kali ini aku ngevlog di Balong, guys. Masih ngevlog di Balong. Hari ini hari Jumat sore nih ya, tanggal 29 Desember 2023. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di channel Mas Yanto. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Oke, I want to say hello before buat Indonesia, hello juga buat Malaysia, hello juga buat Timor Leste, okay? Buat Bandung, Jakarta, Medan, ya, Cimahi, Purwakarta, Pleret, ya, Cibodas, terus Cimuntuk, ya, Sukatani, Jatijajar, Malang Tengah, oke, Cibodas, semuanya aja, oke. Kita langsung aja ke TKP, guys. Let's go, Cikadao. Mantap. Cuy nomor 18. Kemudian lapak ya, tempat duduk, guys. Aki nomor 3. Ki nomor 3 tadi. Boleh. Dia nomor 3. Yuk eta. Boleh nomor 16. 16 ini ale. Belum. Ayah kanit. Nomor 12. Eta. Iya tah. Ini yang bikin ini nih. Yang bikin nyangkutnya. Ini. Taburan apa gitu tah? Rahasianya ada di sini. Iya. Siting ngomong di sensor kali. Ini sebelah kanan aku, guys. Kok dicirian sih? Ya. Berem tinggal kompak. Ini sebelah kiri aku, guys. Coba cek dulu telurnya, takutnya putus lagi kayak kemarin. Amung setrek, mantap Amung. Isme jebret, Isme setrek, guys. Isme mantap. Setrek, guys. Mantap aki nih. Lagi, guys. Wes, mantap. Ajudin. Strek lagi, strek kedua. Guys, Bang Isme. Setrek, mantap. Mantap, men. Mantap. Bread, api, setrek, guys. Api, mantap nih. Guys, habiskan, guys. Api. Wah, double setrek ya, Pi. Lagi, guys. Dihabisin api. Wis. Bisa gitu. Habiskan.
Jebret di api guys, wes mantap. Api setrek lagi, mantap. Jebret si Aki setrek lagi Aki nih, wis mantap. Ini senior nih si Aki. Api lagi guys, api lagi nih setrek, wis mantap. Jebret guys. Jebret api lagi Api nih. terus belah kulon, kapan dianya pi? Di sini setrek mantap. Mantap guys. Jebret Bang Ismi, strike lagi, mantap. Mantap, guys. Mantap. Yang belah sana gimana? Nih Bang Tis, Oh, guys. bir jah. Strike Bang Tis, guys. Mantap. Bang Cece strike, guys. Mantap. Karena hari sudah semakin sore, kita waktunya sudah habis. Nanti kita ketemu lagi di season yang sama. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Goodbye.